kasengi sejan jong katayo balala kakensi Bangla Social and Cultural Club KBS and CSC kalayo pan PLIE no ya kalumpung second football knockout tournament arjar kat kendai akabau menteri katenat PHE ka sorkar jela uba samlen mangyang ulalong ukongsan kan bau ba HB no sin MLE ka motarishan ulalong usumbut kongsan bapai seketika sengi PLIE ketika lumpung ka konhu ni LYMPUNG jong ka Assam Regiment Football Club kalayo ban korea ka jingjop da ba penlimno da lai la arko lia ka Saumer Football Club haka jingi LYMPUNG persya ka balalong hamba dan kinsi Bangla ketika sengi la pensit pensingan ru daki program baper kum ka jing shat jing ruai match drill na ki school jong ketika sunong malayo ru ban sami ka kusnam bakarpang segi kena ki balawan sakmat haka jing PLIE jong ki nakakliang jong ka club kalayo ru ban IT ka dokhas jo kongsan hakate kesengi nalor kite ki kongsan la don langru SDO SDPO kamairang usoda kasnong kinsi Bangla hakajuk por president ka sport club ba Ibans Imli ka kong oriensi marbo sil manager ka Amrit Simen riurang ba kate kathan berkiwe-kiwe iya ka kinsi Bangla sports and cultural ya ka balala ban kandok sa simpak iya kane ka tournament jong kami kasnam raja kat kendai nangai dakating presiden ko jongpi ka pengkiim ya kinong LYMPUNG football naman ka kami kadong kathain ko jungi khubor banang kalian ka sorkar ka pensiun yang ikam sport abaro kilian hari bang ngasim ni kalian ke bynta kalian ka MDA government kadon ka bynta ka kongsan tam abai dei berkecing penkre ya ka national game ka bansalong house nam ajar apuar aga jela ka jami jangan ni kalong kum si bynta ka banya chaprang berkecing penkre ka jongi ya ka national game lengba ka sport club ka pinang ni po song kensi Bangla hilapan yang kita mensir bagi ia sisa yang ke klub banyak sport club banyak LYMPUNG iba per hangan ke state jongi ban kam hangan ke likasi jongi ban kam hangan ke song kensi Bangla